wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Lestari Beach, platform Makassar. It's a great honor for you, Adrian Rahmali Parai, to be standing here and welcome each and everyone of you this afternoon in our event, the celebration of the 9th International Day of Yoga. Well, ladies and gentlemen, this is agenda is a from collaboration between Consul General of India, Bali and Makassar City Government to celebrate the 90th International Day of Yoga. Acara ini merupakan bentuk kolaborasi antara CGI Bali dengan pemerintah Kota Makassar untuk merayakan peringatan Hari Yoga Internasional yang ke-9. Acara ini kali kedua penyelenggaraan peringatan Hari Yoga Internasional. Yang pertama pada tahun 2019. Kami melihat antusias masyarakat yang begitu luar biasa. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyaksikan tarian pembuka.
Cek. Itulah persembahan tari mandar dari Sanggar Seni Sejati Binaan Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Acara selanjutnya sambutan Ibu Konjen. Without further ado, we would like to invite to the podium to deliver his welcoming speech Consul General of India. Please welcome Mrs. Neharika Singh. Assalamualaikum, selamat sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, good evening, namaste to all. Distinguished guests, ladies and gentlemen, government officials from Makassar administration, it is with the joy and pride I welcome you, all of you here in this beautiful evening in the beautiful city of Makassar, where we are organizing the 9th International Day of Yoga in front of this iconic 99 Dome Mosque. Selamat datang, dengan senang hati kami menyambut Anda di sini yang telah hadir di sini untuk bersama-sama merayakan Hari Yoga Internasional ke-9 di depan landmark Kota Makassar yang sangat ikonik ini. I am thankful to Mr. Mayor for giving us this opportunity to organize this event here in the city. We are here after a gap of 3 years. Saya berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar yang telah menyelenggarakan acara ini setelah jarak 3 tahun. In September 2014, when my Prime Minister proposed this proposal in United Nations General Assembly for the organization of International Day of Yoga on 21st June, and in December 2014, when it was accepted in the United Nations, since then till now, there has been tremendous increase in the interest for the yoga in all over the world. Pada bulan September 2014 saat Perdana Menteri kami mengusulkan kepada di depan Majelis Umum PBB untuk menetapkan 21 Juni sebagai Hari Yoga Internasional, dan pada bulan Desember 2014 usulan kami diterima dan sejak saat itu yoga dirayakan, Hari Yoga Internasional dirayakan di seluruh dunia sampai saat ini. I am particularly very happy to note that yoga is immensely very popular here in this part of the world, and I'm sure that many of you might be knowing much more about yoga compared to me. Saya senang sekali Anda di sini telah hadir bersama kami dan banyak sekali peminat yoga yang saya lihat di sini, dan saya yakin Anda lebih tahu mengenai yoga daripada saya. Yoga is good for the health, yoga is good for the spirit, and yoga does not discriminate. Any person can do the yoga regardless of the age, religion, strength. Yoga baik untuk kesehatan, yoga baik untuk jiwa, dan yoga tidak bersifat diskriminasi. Jadi semua orang bisa melakukan yoga. Most importantly, yoga promotes the peace of passage in the world. Yoga brings people together through compassion, kindness, and fosters a sense of unity and builds resilience among people world around. Dan yang paling penting, yoga membawa orang-orang menuju satu kesatuan. It is a way of life which says that there should be a healthy mind in the healthy body. Ya, yoga adalah way of life atau cara hidup di mana di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Human being is a physical, mental, and spiritual being, and yoga is basically to maintain a balance between these 3 elements of the body. Yoga ada untuk menjaga keseimbangan tubuh antara fisik dan mental. This year, 9th International Day of Yoga, we are celebrating with the theme Vasudhaiva Kutumbakam. The word is a family, and the purpose is to spread the benefits of yoga among the people
it's a message of the yoga, peaceful message of the yoga among the people. So we adopted this year, this motto, Vasudhaiva Kutumbakam. Tema yoga tahun ini, Hari Yoga Internasional ke-9 adalah Vasudhaiva Kutumbakam, yang artinya dunia adalah satu keluarga, di mana kami ingin menyebarkan pesan yoga dan manfaat yoga itu bagi semua orang. Once again, I thank to Mr. Mayor for giving us this opportunity, and I convey my thanks to all the relevant agencies, ministries of Makassar government who has helped us in organizing this event today. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar dan semua jajaran pemerintah Kota Makassar yang telah membantu kami untuk menyelenggarakan perayaan Hari Yoga Internasional hari ini. So I hope you all will cherish the day today. Please enjoy the yoga and keep healthy and happy. Thank you. Saya harap Anda dapat menikmati yoga hari ini dan tetap sehat dan semangat. Terima kasih, Suksema. Acara selanjutnya, sambutan Wali Kota Makassar, sekaligus membuka acara secara resmi yang diwakili oleh Bapak Andi Irwan Bangsawan. Dengan hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, yang saya muliakan, Ibu Konsulat Jenderal India, beserta staf yang hadir di sini. Yang terhormat tentunya Bapak yang mewakili Bapak Pangdam 14 Hasanuddin. Kemudian yang terhormat yang mewakili perwakilan Bank Indonesia yang hadir di sini, seluruh hadirin yang luar biasa hadir di sini. Hari ini saya bersama Bapak Kadispora Kota Makassar untuk mewakili Bapak Wali Kota. Sehubungan Bapak Wali Kota saat ini masih bertugas dinas luar di Kabupaten Selayar, sehingga saya sebagai staf ahli Wali Kota Makassar diperintahkan untuk mewakili beliau. Ibu-ibu sekalian, seluruh hadirin yang 98% ini ibu-ibu pesertanya, luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dulu. Bahwa hari ini kita bersama-sama telah melaksanakan momentum peringatan 9 International Day of Yoga, 9th International Day of Yoga, di mana tentunya peringatan ini adalah momentum internasional yang kita laksanakan di Kota Makassar yang merupakan atas kerjasama dan partisipasi negara India tentunya. Dan tentunya beberapa lembaga-lembaga olahraga dan lembaga yoga yang ada di Kota Makassar ini yang tentunya menjadi kebahagiaan kita semua. Pemerintah Kota Makassar berterima kasih kepada seluruh peserta, kepada seluruh sahabat dan kerabat, kepada seluruh teman-teman sekalian, ibu sekalian telah hadir di sini, di mana yoga bukan saja sebagai sarana olahraga. Yoga adalah soul, jiwa kita. Bagaimana jiwa kita yang kita create sendiri. Bahkan yoga dapat dipersentuhkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Melihat dari ini kita lihat, kita beryoga itu tidak memakai sendal, tidak memakai alas kaki. Itu menambahkan bahwa kita harus menyentuh bumi. Ya, maknanya demikian saya kira. Sehingga tentunya kita berharap yoga ini bisa membuat jiwa kita tenang, jiwa kita bahagia,
dan semangat dalam diri kita untuk berupaya bagaimana bekerja dan berusaha dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sekali lagi kepada pemerintah India yang sudah hadir di sini memberikan perhatian yang luar biasa, Ibu Konjen yang luar biasa, tentunya salam hangat Bapak Wali Kota Makassar, salam hormat Bapak Wali Kota Makassar. Mohon maaf beliau tidak sempat hadir, dan semoga pada hari ini penyelenggaraan momentum kegiatan peringatan yoga ini dapat memberikan makna yang baik, memperbaiki jiwa kita semua, ya, menenangkan hati kita, menyemangati kita dalam berusaha terhadap keluarga kita, lingkungan kita, dan tentunya kepada diri kita sendiri. Demikian penyambutan saya, karena ini waktu sudah menjelang maghrib tentunya dan kita akan mulai. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Dan atas nama pemerintah Kota Makassar, saya secara resmi membuka kegiatan ini, 9th International Day of Yoga, Yoga for Vasudhavya, Kutumbakan, Makassar 24 Juni 2023. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, sesi yoga bersama, will be guided by the Director of Culture Center Swami Vivi Kananda. Well, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Navin Megwal. Cek, set, cek. Clip on-nya Bapak tidak menyala. Halo, yes. Cek, kami mengundang juga pada para tamu VIP untuk bisa mengisi matras yang telah disediakan. Sekali lagi kami mengundang para bapak tamu VIP agar kiranya bisa mengisi matras yang telah disediakan oleh
Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namaste. Today to celebrate International Yoga Day. It will be very simple practice but more fruitful. And the idea is if you practice with proper awareness, you'll be able to experience the oneness within. You'll feel the body is lighter, the mind is calm, and this seed that we plant today, you'll feel that it has starting of your healthy journey. Selamat sore. Hari ini saya berada di sini untuk memandu Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka Hari Yoga Internasional yang ke-9. Saya akan memandu gerakan-gerakan sederhana di mana gerakan ini nanti akan membantu untuk meringankan tubuh, kemudian memberikan ketenangan jiwa. So we'll start the practice from the sitting position. So everyone sit in Siddhasana. Untuk semua dipersilakan duduk bersila. Untuk para ibu-ibu, kaki kanan berada di dalam. Untuk para bapak-bapak, kaki kiri berada di dalam. Sebentar, Bapak di sound system bisa dibantu untuk clip on Bapak. Bapak di sound system bisa dibantu untuk clip on-nya tidak menyala. This is when I think this is moving. So sit in. Hello. Yes. Now it's working, but then. Hello. Yes. Itu sudah ada.
Without, without my sometimes it works. Tes. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Okay, this one is working. So, sit in Siddhasana. For man, left leg in. For female, right leg in. Like this. Untuk perempuan, kaki kanan di tengah, di dalam. Untuk laki-laki, kaki kiri di bagian dalam. And for female, the right hand down and left hand up. Untuk perempuan, tangan kanan di bawah. Untuk laki-laki, tangan kiri di bawah. For man, left hand down, right hand up. So this is Siddhasana. And then close your eyes. Mata terpejam, Keep your back straight. duduk tegak. And make sure that your shoulders are not tight. There's no pressure on the shoulder. You can move your hand down to the heel or on the feet. Pastikan bagian bahu tidak tegang. Dipastikan bahu dirilekskan. And now in this position, you observe the whole body from toes to the head. Dalam posisi duduk seperti ini, mata terpejam, observasi tubuh Anda dari atas ke bawah. Like a torch, you are moving the light to the whole body. So like when you take the torch and project on some object, same way you feel the light is passing from the feet to the head. Rasakan aliran darah mulai mengalir dari ujung kaki hingga ke atas. So observe your feet, your heel, your Observasi ankle, kaki Anda, lutut, betis, lower legs, paha bagian bawah, your knee joint, your thighs, otot lutut, otot paha, your hip, your whole back, pinggang, tulang belakang, the front part of your body, your abdomen and the chest, bagian depan tubuh sampai bagian dada, the side, your oblique muscles and the chest muscle from the side. rasakan otot-otot bagian samping tubuh Anda, And feel this light is moving to your fingers, your hands and the wrist, rasakan aliran darah mengalir di bagian tersebut, lower arms, elbows, upper arm and the shoulders. bagian lengan bawah, lengan atas, siku, From the shoulder to the neck and the throat, dari bahu ke bagian leher, kemudian ke bagian tenggorokan, face and your head. kemudian wajah hingga kepala. Now you bring your awareness on your nose and watch your breath. Berikan kesadaran pada diri Anda, kemudian perhatikan nafas Anda. And just pay attention to your breath. Take deep breath in and slowly exhale. Breathe in, Tarik nafas yang dalam, breathe out. hembuskan perlahan. 5 to 7 times. Breathe in, breathe out. Diulangi 5-7 kali, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. After watching your breath, you bring your hands in Namaste at your heart center. Sekarang, cakupkan kedua tangan dengan posisi namaste di depan dada Anda. And feel yourself a bit calm and balanced. Rasakan tubuh Anda dengan tenang dan seimbang. Now gently open your eyes. Sekarang perlahan buka mata.
Namaste. Namaste. Now we will stretch the neck. So bring your hands under your chin. Sekarang lihat ke atas, bagian tangan diletakkan di atas dagu, Exhale, head down, interlock your fingers. kemudian menoleh ke bawah, tangan dibawa di bagian belakang kepala. Inhale, chin up. Kembali ke posisi atas, Exhale, head down. buang nafas, lihat ke bawah, tarik nafas, lihat ke atas, Exhale, down. buang nafas, lihat ke bawah. Ulangi, lihat ke atas, buang nafas, lihat ke bawah, One more. tarik nafas lagi, tahan. Lihat ke atas, tahan. Exhale, head down. Buang nafas, lihat ke bawah, tahan. 2, 3, 4, 5. In the center and relax. Selesai. Roll your shoulders. Now take Rilekskan bahu Anda, right arm up. Bend your neck to the right. angkat tangan kanan, letakkan di bagian telinga, kemudian angkat tangan kiri, So bend your neck to the left. Center release. Right arm up. So bend your neck to the right. angkat tangan ke kanan, Center release. tarik nafas, angkat tangan kiri, To the left. buang nafas, tarik, letakkan tangan kanan, Bend your neck to the right. Hold it here. You have to hold it. 5 count. tahan, 1, 2, 3. 4, 5. Release. Selesai. Left arm up. So Bergantian, tangan kiri, right hand fingers on the mat. tahan. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Selesai. Roll your shoulders. Rilekskan bahu Anda, Raise your arms up, reach up. angkat tangan, Bend your right arm. Hold the right elbow with the left hand. Push. lengkungkan tangan kanan, kemudian tangan kiri memegang siku, Inhale, arms up. hembuskan nafas, tarik nafas, tangan bergantian, Inhale up. Exhale, bend. tarik nafas, tangan bergantian, Inhale up. tarik nafas, ganti tangan, Inhale up. Exhale, bend the right arm. bergantian, Hold for 5 count. 1, tahan sampai 5 hitungan. 3, 3, 4, 4, 5. 5. Exhale, bend the left arm. Hold the elbow. Ganti, tangan kiri dilekukan, tangan kanan memegang siku, tahan 5 hitungan. 3, 4, 5. Selesai. Exhale, release. Roll your shoulders. Rilekskan bahu Anda, rentangkan tangan ke belakang, Interlock your fingers. tarik ke belakang, Look up. ya, kepala mendongak ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Head in the center. selesai. Relax your shoulders. Rilekskan bahu Anda, Now inhale. Exhale, twist to the left side. kemudian sekarang tangan kanan diletakkan di bagian kaki kiri belakang, tangan bergantian ke belakang, tangan kiri memegang lutut kanan, menoleh ke belakang, Center. bergantian, In the center. tangan kanan kembali ke belakang, tangan kiri memegang lutut kanan, secara bergantian diulangi. In the center. So 6 right. In the center. So 7 left. In the center. Exhale 8 right. In the center. Exhale 9 left. Hold it here for 10 count. Tahan sampai hitungan ke 10. 2. Hold it. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Selesai. Pergantian, Hold it here. 1, tahan sampai hitungan ke 10. 3,
3, 4, 6, 8, 9, 10. Selesai. Now stretch your legs in the front and shake your legs. Majukan kaki ke depan, direntangkan ke depan. Goyangkan kaki keluar dan masuk kanan kiri. Now bend your legs in Vajrasana. Lipat kaki kiri dan kanan dalam posisi Open your knees. lutut diberikan jarak terbuka. Drop your elbows in front of your knees. Hands on the mat. Siku diletakkan di bawah. Lean forward. Separate your feet. Maju ke depan. Berikan jarak pada lutut. Inhale, spine Ujung down. kaki. Exhale, spine up round your back. Buang nafas. Inhale, 2. Tarik nafas, lihat ke depan, ke atas. Buang nafas, lihat ke bawah. Inhale, 3. Spine down. Tarik nafas, lihat ke atas. Spine up. Head up. Buang nafas, lihat ke bawah. Inhale, 4. Spine down. Look up. Tarik nafas, lihat ke atas. Buang nafas, lihat ke bawah. Tarik nafas, lihat ke atas. Tarik nafas, lihat ke atas. Buang nafas, lihat ke bawah. Tarik nafas, kepala ke atas. Buang nafas, kepala menunduk. Tarik nafas, Exhale, spine up. Head down. buang nafas. Inhale, 9. Spine down. Look up. Tarik nafas, Exhale, spine up. Head down. buang nafas. Inhale, 10. Spine down. Look up. Tarik nafas, Exhale, spine up. Head down. buang nafas. Now inhale, center. Look forward. Tarik nafas, Toes, knee up. And push your hip back. naik, angkat kaki, membentuk gunung. Pastikan kaki tidak menjinjit. So hold it Kaki for 10 menyentuh count. matras. 1, Tahan, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Bring your feet 10. forward. Forward bend. Maju kaki kanan terlebih dahulu, kemudian dua kaki dimajukan Keep ke your depan. knees straight. Fingers or palm on the mat. Stay here. Lutut tetap lurus. Telapak tangan diletakkan di matras semampunya saja. Jika tidak bisa, 1, jangan dipaksa. Tahan 1, 3, 2, 4, 3, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10. 9, Forward. 10. Hands on hip and come up. Tangan di pinggang. Rilekskan bahu. Berdiri tegap, telapak kaki dirapatkan, tangan dilipat di belakang kepala, pandangan lurus ke depan. Jinjit, tarik tangan ke atas. Buang nafas, turun. Tarik nafas, tarik. Buang nafas, turun. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas, tahan, tarik. 7, 8, 9, 10. Sekarang kaki diberikan jarak, kemudian pinggul, jangan badannya, pinggulnya saja yang bergoyang. And remember, when you move the hip, you should move slightly to the side, front, and back, okay? Jadi Just the hip movement, okay? Jadi yang digerakkan hanya bagian pinggul saja, dan ketika Bapak dan Ibu menggerakkan pinggul dipastikan semua sudut So terkena. this is a very Kanan, kiri, depan, belakang.
Very simple practice to relax the lower back, relax your hip. If you have tension in the hip or lower back, this is very simple practice you can do anytime. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki masalah bagian pinggang belakang, postur ini bisa dilakukan, dilatih sehari-hari di rumah, dan ini sangat bermanfaat untuk sakit pinggang. Okay. Now reverse, opposite side. Sekarang bergantian ke arah yang berlawanan. Jika tadi ibu ke kanan, maka sekarang ke kiri. Jika tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Then remember that you don't bend the knee, don't do like this. Lutut tidak di... Okay, don't do this one, okay? Just the hip only. Ya, lutut tetap lurus, yang bergerak hanya bagian pinggul saja. And don't move the tummy also, don't do this one. Okay? Just the hip movement only, this one. So few more. Beberapa gerakan lagi. Okay, relax. Oke, relax. Shake your legs, shake the arms. Now feet remain parallel like this. Sekarang kaki diberikan jarak. Tangan kiri ke belakang, tangan kanan di depan dilipat seperti itu. Menoleh ke belakang. Bergantian sekarang tarik nafas ke arah sebaliknya. Ya, secara bergantian. Tarik nafas arah sebaliknya. Buang nafas arah sebaliknya. Kanan. Buang nafas, tarik nafas kiri. Buang nafas, tarik nafas kanan. Buang nafas, tarik nafas kiri. Buang nafas, tarik nafas kanan, tahan. Tahan. Oke, selesai. Tarik nafas. Tahan. Selesai. Kaki tetap diberi jarak, tangan di pinggang, tarik tangan kanan ke atas, tekuk badan ke kiri, buang nafas, tarik nafas bergantian, tangan kanan di pinggang, buang nafas, tarik nafas. Lutut tetap tegak lurus, lutut tidak ditekuk ya. Tarik nafas tangan kanan ke atas, buang nafas tangan kiri ke atas, buang nafas tangan kanan ke atas, tahan. Selesai. Sekarang bergantian, tangan kiri ditarik, badan dilekukan ke kanan, tahan. Selesai. Rilekskan bahu. We'll do few times backward bend and forward bend, okay? Do it slowly. Sekarang kita akan melakukan forward bend dan backward. Dilakukan perlahan, tidak perlu dipaksa, tangan di pinggang. Bisa dilihat terlebih dahulu, ya. Lutut tetap tegak. Tekuk ke depan, tangan bisa menyentuh matras, lutut tetap tegak, tidak ditekuk. Jika tidak mampu, tangan hanya bisa sampai di lutut, jangan dipaksa. Ke depan.
ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, kepala mendongak ke atas, ya. Ke depan, Exhale forward. One more. Inhale up. satu Exhale kali back. lagi, tarik nafas, ke belakang, tarik, Inhale center and exhale Tarik forward. nafas. Hold it here for 5 count. merunduk, 1, tahan sampai 10 hitungan. 2, 3, Ti- 4, 5. Look forward. Hands on the Kembali. hip. Come up. Now come at the front of your mat. Ibu dan Bapak disilahkan maju ke bagian depan yoga matrasnya. We'll do one pose. Warrior 1, Kita Veerbhadra akan 1. melakukan And this pose is warrior for 1. power, okay? To feel the power in the body and to get the strength in the lower body, okay? So feet remain closer like this. Take your right leg back to the right side, Ibu like maju this. sampai ke depan. Right leg back, okay? So this way. Take the right leg back to the right side. Hips in one line. Press the right leg, press the right foot. Kaki Bend your kanan left diretak leg. ke depan. Left knee and ankle in one line. Lutut Okay. kiri ditekuk Okay. sejajar dengan Now mata slowly kaki. raise your arms up. Perlahan tarik tangan ke atas. Regangkan tangan, tarik. 2, hold it here, okay? Tahan. 3, stay. 4, Tahan. your back leg should be strong, okay? 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. Selesai. On the hip. Left leg straight, okay? So hands on the hip. And now slowly bend forward and go down. Place your Perlahan, fingers or palm on the mat. lutut. If you're not comfortable, you can bend the knee a little bit. If you're comfortable and regular practitioner, then left leg straight. Jika ada Bapak Ibu merasa tidak nyaman, Stay here. lututnya dapat 1, ditekuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bend your left leg. Look forward. Hands on the hip and come up. Tangan kembali ke pinggang. And left leg straight. Bring your right foot forward. Now, hands on the hip. Tangan di pinggang. Take your left leg back. Kaki kiri ke belakang. Adjust yourself. Hips in one line. See this hip in one line. Ya, pinggul dihadapkan ke depan. Okay. Control the left leg. Press your left foot. Bend the right leg. Right knee and ankle in one line. Lutut ditekuk sejajar dengan mata kaki. And then slowly raise your arms up. Reach up. Perlahan tangan naik ke atas. So stay here for Tahan. 10 count. 1, 2, 3, 4, 5. Control the back leg. 6, 7, 8, 9, 10. Hands on the hip. Right leg straight. Tangan di pinggang, kaki lurus. And slowly push your hip back. Bend forward. Perlahan If you're badan not ditekuk ke comfortable, bawah. you can bend the knee, right knee, okay, if you want. Jika merasa tidak And nyaman, those who are regular lutut di bagian kanan bisa ditekuk. or flexible, you can keep your right knee straight and hands on the mat. Jika nyaman dan merasa mampu, lutut kanan tetap diluruskan. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Look forward, bend your right leg Lihat ke and slowly depan. come up. luruskan kaki, Hands on the perlahan hip, right maju leg ke straight. atas. Bring the left foot forward. Kembali ke depan dengan kaki kiri dibawa ke depan. Now we'll do one practice. If you do it regularly, okay, and if you can do it for 3 minutes every day for 1 or 2 months, you'll be 10 to 15 years younger. Jadi pose sekarang jika dilakukan, pose yang akan saya ajarkan sekarang adalah pose yang sangat bermanfaat. Jika dilakukan rutin selama 3 menit setiap hari, maka Anda akan terlihat 3 sampai 5 tahun lebih muda. Okay, good. So this is anti-aging pose and is one of the traditional and most popular pose in yoga.
So left leg straight, bend your right leg. You can place your right Dilihat terlebih foot dahulu, on the ankle, kaki knee, kiri lurus, or kaki the kanan thigh. bisa diletak. Kaki kiri And the knee out. lurus, Stay kaki here, kiri okay? lurus, kaki kanan yang Stay ditekuk. here, and then hands in namaste. Tangan namaste, atau yang mampu dan nyaman, tangan bisa di atas. Tahan. Relax the Selesai. arm. Release your right leg. Kembalikan kaki berposisi semula. Now change the leg, bend your left leg. Sekarang kaki Place your kiri left ditekuk, foot on the thigh. pandangan lurus ke depan, maka ibu dan bapak And akan lebih mudah. focus at one point, okay? Fokus pada satu And you titik, can raise your maka arms. gerakan ini dapat dilakukan lebih lama. Lebih mudah untuk menjaga keseimbangan jika fokus ke depan. Tahan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, selesai. Relax your arms and release the left leg. Silakan kembali Okay. ke posisi semula. But do it regularly. If you do it every day, it will help a lot. Your senses will become sharp. Okay? Jadi mohon dapat dilakukan dengan rutin, maka ini akan sangat bermanfaat. So feet parallel like this and bend forward now. Oke, kaki diberikan jarak, kemudian badan ditekuk ke depan, Hold it for 5 count. tahan sampai hitungan kelima. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. and 5. Look forward. Lihat ke Bend your depan. knee. Take your legs back. Downward facing dog. So hold Kedua the down kaki ke dog belakang, for 5 counts. tahan. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Drop your knee. So drop the tekuk knee lutut, and slowly drop the elbow and then perlahan lie down on your abdomen. letakkan bahu, We'll do crocodile pose. So legs apart, toes out, kaki, heels in. Bring your arms in the front. Bend the arms. jari-jari kaki dikeluarkan ke kanan Crocodile dan pose ke ini. kiri. Makrasana. Maka kita akan melakukan crocodile pose. So bend your arms, hands on each other. Lemaskan ibu, lemaskan kakinya. Forehead resting on the hand. Lemaskan kakinya, tidak ditekuk. Bagian jari tidak ditekuk ya. Stay here in crocodile for 5 count. Crocodile only, okay? Toes out, heels in. Stay here. Bagian jari, ibu jari dikeluarkan, keluar. Ya, The cameraman should focus on me so they can see clearly, okay? This one. Crocodile pose. Oh, Ask yeah, the baik. cameraman to focus on me so they can see how to do it. Untuk bapak kameramen bisa disorot ke bapaknya, jadi bisa lebih jelas posisinya. Yes. Ya. Bagian kaki, bagian jari kaki itu keluar posisinya, iya. So from here, Yeah. we'll do the cobra pose, okay? Bhujangasana. So bring your legs closer, toes pointing back. Sekarang kaki dirapatkan, Hands by the side of your kaki chest. dirapatkan, ya. Elbow in and slowly inhale and come up. Tangan ditekuk, perlahan ke atas kita melakukan pose kobra, seperti ular kobra. Hold it for 10 count. 1, Tahan sampai hitungan ke-10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and go down. And again, crocodile pose, makrasana, legs apart. Kembali ke Toes out, posisi semula di heels in. awal. Hands in the front, bend your arms, forehead resting on the hand. Tangan kembali diletakkan di bawah. So this cobra pose is very good for strengthen your back, strengthen the back muscles to make the spine more healthy. Pose ini sangat baik untuk menguatkan bagian tulang belakang. We'll do one more pose for the back and for digestive system. So if you want to improve the digestive system and if you want to strengthen your back, so the next pose is for you is Dhanurasana, bow pose.
So bend your legs, Oke, pose saat ini sangat baik untuk Take your arms back. masalah pencernakan. hold your ankles and head down. Tarik kedua lutut ke Now atas. inhale, slowly legs up and head up, come up. Pegang dengan kedua tangan, kemudian perlahan 1, kepala diangkat, dada three. diangkat, 4, 5, tahan. 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax. Crocodile again. Legs Kembali apart. kepada posisi out, krokodil, heels kaki in. dipisahkan. Arms in the front, forehead resting on the hand. Whenever you have back pain or stiff back, or if the tailbone is painful, you should do Makrasana, it will help a lot. Ketika Bapak dan Ibu mengalami masalah sakit pinggang, maka pose tadi sangat bermanfaat. Stay here for 5 count. 1, 2, 3, 4, 5. Now slowly bring your legs a bit closer. We'll do the child pose. Rapatkan kaki, Hip back. Move into child pose. tekuk lutut, kemudian tarik bagian belakang ke belakang. So stay in child pose. This is again very good practice to relax the back muscles. Ini juga sangat baik dan bermanfaat untuk bagian belakang. And your head is down on the mat. Kepala menyentuh matras. Bokong tidak diangkat So ya this Ibu. pose Ya. is good to release the stress. If you are very stressful and lot of anxiety, tension, then you do this pose, it will help a lot. Selain untuk masalah pinggang, pose ini juga baik untuk memperbaiki stres. Look forward and slowly Lihat ke come to depan, the sitting pose. kembali pada posisi duduk, Now release your legs in the front. tarik kaki ke depan, Shake your legs. rilekskan kaki, Move your legs in and out. gerakan kaki ke luar dan ke dalam. Now we'll do the twisting, okay? So bend your left leg, right leg straight. Bring Tekuk your left lutut leg closer to the kiri. body. The cameraman can focus on me so they can see it clearly, okay? Bapak kameramen bisa disorot bapaknya, jadi nanti posisinya bisa lebih jelas. Right leg remains straight, left leg is bent. Now Lutut kiri ditekuk, kaki kanan diluruskan, tangan kanan naik ke atas, tangan kiri memegang lutut, kemudian tangan kanan di bawah memegang so lutut, twist to the left side. tangan kiri ke belakang, Left side, kiri, kiri. kiri. Left leg bend. Bend your left leg, right leg straight. Lutut kirinya ditekuk, Left lihat side. ke belakang, 1, tahan. 2, stay here. And this pose again very good for your digestive system. If you have diabetes, sugar problem, and you do this pose regularly, it will help a lot. Pose ini jika dilakukan secara rutin dapat membantu permasalahan diabetes. 4, Tahan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Head in the center Kembali. and relax your ke left posisi arm, semula. relax your right arm, release your left leg. And now switch the leg, bend your right Sekarang leg. bergantian, Right lutut leg bend kanan yang ditekuk. and right hand on the right knee. Naik, angkat ke atas, tangan kiri, tangan kanan memegang lutut. Twist to the right side. Lihat ke kanan belakang, Stay here. tahan. So if you have fatty liver, that means your liver is not healthy, then this pose is very, very nice. If you have menstruation problem, then again this pose is very good. Pose ini sangat baik untuk permasalahan organ hati jika memiliki permasalahan organ hati dan juga baik untuk menstruasi. Stay here for 5 more count. Tahan. 6, 7, 8, 9,
10. Head in the center. Kembali ke Relax depan. your left arm, relax the right arm. Relax. Release the Luruskan leg. kaki kembali. Shake your legs. Move your legs in and out. Now bend your both leg in butterfly. Sekarang cakukan kedua telapak kaki disatukan membentuk kupu-kupu. Turn your soul slightly up. And then move your knees up and down. Gerakan kaki ke atas dan ke bawah. Paha maksud saya, mohon maaf. Again, this pose is very good to open the hip, to improve the hip flexibility. Good for your reproductive organs, improve the blood circulation in the lower part. Sekali lagi posisi ini sangat baik untuk organ reproduksi dan melancarkan peredaran darah di bagian organ reproduksi hingga pinggang. So now stay here and we'll bend forward, okay? So turn the soul. Tahan, Inhale, chest up. Exhale. tarik nafas, tekuk badan ke depan, tangan diluruskan, Stay here. And tahan. if you want to bend more, and just because of your shoulder or upper back, if you are not able to bend, then extend the arm like swimming, okay? Like you swim. Right arm, extend. Pose ini jika kurang Left arm, nyaman extend. bisa Right dilakukan arm, semampunya extend. saja, atau jika Left ingin arm, mencoba lebih Extend. dapat Right menunduk ke arm, depan, extend. bisa menggunakan metode berenang. Jadi tangannya seperti orang berenang. Stay here for 10 count. Jika sudah merasa maksimal, maka pose ini bisa ditahan. 1, 1, 2, head down completely. kepala merunduk ke bawah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come up. Perlahan angkat badan dan Hold the kepala. feet and move your knees up and down. Kembali ulangi gerakan kupu-kupu. Okay, now relax. Release your legs in the front Ya, luruskan kaki ke depan. and move your legs in and out. Gerakan kaki keluar dan ke dalam. Now the last pose, one more pose, okay, is Paschimottanasana. Ya, pose terakhir setelah ini, So bring your feet closer. rapatkan Or kedua kaki. if you're not flexible, then feet slightly apart. Jika kurang nyaman, maka berikan sedikit jarak pada kaki Anda. Move your buttocks out like this. Pastikan posisi And duduk nyaman. hands by the side of your buttocks. Tangan diletakkan di bagian samping, Chest open. bagian belakang, dada dibuka. Inhale, arms up. Angkat tangan, tarik nafas. Stay here for 5 count. Tahan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale up. Exhale, bend forward. Buang nafas, Hold the toes. menunduk ke Hold the bawah. mount of the toes. Jika mampu, tangan menyentuh bagian jari-jari kaki. You can do the swimming if you want. Jika masih kurang nyaman, bisa melakukan gerakan berenang tadi untuk mencapai maksimal di bagian jari kaki. Now stay here. Tahan, Maintain this pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly come out from the pose. selesai. Perlahan angkat tangan, kemudian kembali ke posisi semula. Shake your legs. Rilekskan kaki. Move your legs in and out. And now slowly lie down on the back. Sekarang dipersilakan untuk posisi menengadah ke atas. Now bend your left leg, interlock your fingers, hug your knee. Angkat lutut, tekuk lutut kanan. Digunakan dua tangannya untuk menarik lutut. Stay here. Tahan. Now this is very good practice to release the tension from the back. So if you have back pain or stiff back, this pose is good.
Pose ini juga sangat baik untuk yang biasanya memiliki sakit di bagian pinggang. Stay here for a few more breaths. Tahan, atur nafas. And again, if you have extra gas in the body, extra air in the body, so this pose is good to release the air. Untuk yang sering merasa perutnya kembung, pose ini juga bisa dipraktekkan di rumah sehingga gas-gas di dalam perut bisa dirilis. Release your left leg. Kembalikan posisi lutut kanan. Sekarang lutut kiri. Bend your right leg, hug your right knee. So right leg is bent, hug your knee. Stay here. Tahan. Feel the hip joint, feel the lower back. Rasakan bagian pinggang bawah, otot pinggang. Stay here for 10 count. 1, Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax. Now release your legs. Luruskan kaki. Legs slightly apart. Move your legs in and out. Berikan jarak antara satu kaki dengan yang lainnya. Rilekskan kaki, digerakkan Shake your keluar dan legs. ke dalam. Now legs apart up to the shoulder width. Arms bit far from the body. Palm Sekarang facing kaki upward. bisa diberikan jarak lebih lebar, kemudian lengan dan tangan bisa So, dirilekskan di this sebelah is sisi Shavasana. kanan dan kiri tubuh. Relax your whole body from toes to the head. Lemaskan otot-otot And head mulai to the dari toes. kepala sampai ke ujung kaki. Now we'll relax the entire body from toes to the head. So just listen to my instructions and keep on relaxing. Saat ini fokus pada relaksasi dan dengarkan instruksi saya. Relax your toes. Rilekskan jari-jari kaki, Relax the mount of your toes, your lemaskan bagian soles, kaki, your heels. tumit kaki juga dilemaskan. Relax your ankle joint and your calf muscle. Lemaskan bagian mata kaki, kemudian Relax your betis. shin bone and the knee joint. Relax your thighs, your hip joint, and your hip Lemaskan bagian muscles. pinggang. Relax your lower back, your middle back. Lemaskan bagian pinggang belakang. Relax your upper back. Lemaskan bagian punggung. The whole back is relaxed. And relax Sekarang your spine. keseluruhan tubuh bagian belakang dilemaskan. Relax the side of your abdomen, oblique muscles. Relax the side of the chest and the armpit. Lemaskan bagian sisi kanan dan kiri tubuh Anda. Relax the front part, the lower abdomen. Lemaskan bagian depan tubuh. Relax your navel and your upper abdomen. Relax your diaphragm, your chest. Lemaskan bagian dada hingga ke belakang dada. The whole front part is relaxed. Maka saat ini lemaskan seluruh bagian depan tubuh Anda. Relax your arms, your fingers, and your thumb. Lemaskan bagian bahu, bagian tangan, bagian jari-jari tangan. Relax your palms and your hands. Lemaskan bagian pergelangan tangan hingga telapak tangan. Relax your wrist and the lower arm. Relax your elbow and the upper arm. Bagian siku, bagian pergelangan tangan kembali dilemaskan. Relax your shoulders, shoulder joint. Lemaskan otot-otot bahu. Relax your neck, Lemaskan throat. bagian leher, tenggorokan. relax your face and your head. Lemaskan bagian wajah Anda hingga kepala. The whole body from toes to the head, completely relaxed.
Seluruh tubuh dari kaki sampai ujung kepala seluruhnya dilemaskan. And now relax a little bit more with the singing bowl sound. You just listen to the sound and relax. Untuk saat ini tetap pada posisi seperti ini, kemudian dengarkan suara yang akan saya mainkan untuk lebih merilekskan. Now, bring your legs together, Sekarang satukan kaki Anda, arms over your head. Interlock your fingers, turn the palm and stretch your whole body. satukan kedua tangan ke atas, Relax your arms. lemaskan, Turn to your left side. boleh bergeser ke kiri, balik badan ke kiri. With the support of your hands, Dengan bantuan tangan Anda, come to the sitting pose. maka Anda duduk kembali ke posisi semula. Now, sit in cross leg or Siddhasana. So sit straight. Duduk tegap. Now, what we are going to do is, we'll do one breathing practice, Kapalabhati, to activate the brain. Sekarang kami akan melakukan So we'll salah focus satu on pernafasan. breathing out. We'll breathe out and move the navel in like this. Tuck the tummy in. This practice we'll do for 1 minute, and if you're tired, you can stop anytime, okay? So we'll breathe out continuously. And after this, with closed eyes, we'll do one more practice, that is Brahmari. So I'll explain 2 practices, and then you will do with me, okay? Just watch. Once this is finished, then I'll ask you to do Brahmari. So for Brahmari, you will close your ears with the palm like this.
press it nicely, and then you will create this humming sound. Like we will inhale. And then you will enter into silence, and you have to feel that silence. So these two practices, one after another with closed eyes. Maka saat ini kita akan melakukan latihan pernafasan. Ada dua jenis. Pertama adalah latihan pernafasan untuk membuang nafas, dan yang kedua adalah yang membuat suara seperti lebah. So you will do with me, and when I ask you to shift to another practice, then you will shift, okay? Kita lakukan bersama, kemudian jika saya meminta Anda untuk mengganti ke latihan kedua, maka kita lakukan bersama-sama. Keep your back straight, eyes closed. Duduk tegap, mata Inhale. terpejam, tarik nafas, Breathe in, tarik nafas then dalam, start breathing out. Now breathe out and stop. Keep your eyes closed. So keep your eyes closed. Just stay there. mata tetap dipejamkan. We'll do one more round of the same practice, around 40 to 50 strokes, Kapalabhati. Kita lakukan dan ulangi sekali lagi. Breathe in, Tarik nafas, then start breathing out. Breathe out and stop. keluarkan nafas dan stop. Keep your eyes closed. Mata tetap terpejam. Feel quiet and silent. And from this silence, we'll do 5 times humming sound, Brahmari Pranayam. Use your hands, close your ears, so press Sekarang letakkan tangan di your bagian ears with the belakang palm. kepala. Kita akan lakukan 5 kali untuk membuat suara lebah. and breathe in Tarik nafas, and create the humming sound. Again, breathe in. kembali tarik nafas, Again, breathe in. tarik nafas, Again, breathe in. kembali ulangi tarik nafas, One more, breathe in. sekali lagi tarik nafas, Keep your eyes closed, relax your hand. mata tetap terpejam, tangan dilemaskan, kembali ke posisi semula. Just keep the eyes closed and you can feel you are silent. There are a lot of noise or voice around, but you are silent. Tetap terpejam, maka rasakan keheningan yang ada di sekitar meskipun ramai.
and just listen to the sound that I create, the singing bowl sound, and remain quiet, silent with closed eyes. Tetap dipejamkan dan konsentrasi pada suara yang akan saya berikan. With closed eyes, now Dengan mata terpejam. slowly bring your hands in Namaste. Perlahan pada posisi namaste, Feel yourself peaceful, silent, and calm. rasakan kedamaian dalam diri Anda. And now gently turn your head down. Perlahan tundukkan kepala, With few blinks, gently open your eyes perlahan buka mata, and head in the center, look straight. kepala fokus di depan. Terima kasih. Terima kasih, Namaste. Mas. Thank you very much. Is everyone okay? Did you feel a bit calm? Semuanya baik-baik saja. Very good. Okay. So with this, we come to the conclusion of our yoga practice. Maka dengan ini kami tutup. And once again, happy International Day of Yoga to everyone. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Yoga Internasional untuk semuanya. Thank you. Terima kasih. Okay. So next. Ya, sekali lagi beri aplaus untuk instruktur kita, Mr. Naven Megwal, yang sangat membantu kita dalam instruktur yoga pada malam hari ini, hingga dari sore hingga malam hari ini. Tentu saja saya juga mengundang kepada seluruh peserta dan Bapak Mr. Naven Megwal untuk melakukan sesi foto bersama dengan para peserta. Dan sekali lagi saya harapkan kepada seluruh peserta untuk bisa melakukan sesi foto bersama. Saya mengundang juga Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Bapak Andi Patiwara, beserta jajarannya
untuk melakukan sesi foto bersama. Saya juga mengundang Ibu Konjen untuk melakukan sesi foto bersama. Jadi sekali lagi kami mengundang para peserta serta Ibu Konjen, instruktur kita Mr. Navin Miguel, Bapak Kadispora beserta jajarannya untuk melakukan sesi foto bersama di tengah-tengah. Cik. Sekali lagi kami mengundang seluruh peserta untuk melakukan sesi foto bersama. Dan kepada seluruh kepala bidang dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar untuk melakukan sesi foto bersama di tengah-tengah peserta. Sekali lagi kami mengundang kepada seluruh kepala bidang Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar agar kiranya melakukan sesi foto bersama di tengah-tengah para peserta. Tes. Mundur. Ibu-ibu mungkin bisa agak mundur sedikit supaya kelihatan semuanya, biar nggak ada yang kepotong. Dimundur lagi, diambil fotonya dari atas ini. Jadi nanti lihat ke sini ya. We will take picture from here. Sudah masuk semua? Which one? Yang mana? Yang mana? Yang ini. Ibu-ibu jika ingin bergabung silahkan agak mundur sedikit. Agak merapat ibu-ibu yang di bagian belakang supaya bisa masuk semua. Ya. Dah? Sampai ibu jilbab hitam, Ji. Udah dapat. Ibu, nah, ibu agak boleh atau di bawah sini boleh. Batasnya dari ibu, yes. Ibu jempol. Oke, masuk? Oke, saya hitung aba-aba ya. 1, 2, 3 langsung IDY. 1, 2, 3. Namaste. One more time. 1, 2, 3. Namaste. Thank you so much, terima kasih banyak ibu-ibu semua, ibu bapak. Put. Wi.
1, 2, 3. Pelan. Belum. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Terima kasih kami ucapkan kepada antusias, kepada seluruh peserta yang sangat luar biasa mengikuti instruktur yoga yang dari sore hingga malam bersemangat dalam acara International Day of Yoga yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah Kota Makassar. Demikianlah seluruh rangkaian acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara ini. Kami juga memohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun ketidaknyamanan dalam pelaksanaan acara ini. Saya Adrian Rahmali Parai, pamit undur diri. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.